and ye say you Emma Aisha one China ni ba timemia pamo Ashanti regional deputy minister Joseph Yami and your mama and your person one man on the Yabo Dam and your money you would ye quasi you see a quarabo and they said your mama the betimia G Africa lam safe Mama Akwaba wa friend me Ajua search name Mesrel now was subscribing to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ebusiafo Okatakyie Afrifa a we journalist and a Okasi. Na say no Okatakyie Afrifa abeka few journalists on Ghana hanoma omo kanokware eno. Na ma penasem ye papa because nipa do wo na se wo kanokware a wo beye hi. But no kware ne de ne kanye. Apart from nipa osebede NDC ana mediachi NPP ana mediachi no na ompe Okatakyie Afrifa na se ba ye Ghana ni a Ghana hodadwen da wakoma so a sisi mpempen so a Okatakyie Afrifa edunu obepa na se odi nsem bi atodwa a wo kire se senya bodam yare na beyi a keba ne se na Ghana fo yetumi tena se decide se o man penita da John Dramani Mahama ensanso bebu amembu. For what reason? And now is it because you're a politics in T? NPP by 8 years, I say automatically no NDC by 8 years, NTR. That's the NPP failure, and no one penda da Mahana no eden. Now Nancy Okatakyie Afrifa Kasina, galamse honsema. Sisi ekoso Ghana hanume nam so Ghana fubi ate egumonti omo demonstrate de ache abane se onye hu bibi. Na and some elkosi any time Okatakyie Afrifa treasure more moving street is a demonstration or shut up. Political party be some which na political party no galamse duomu nsem enzo kudata black kwamo and the document have been bontages on what who committee na woman ya so kwadidi enso NDC mo penso galamse na ye west I shall one no say China nya abawe a ne to amema koni yem ya who ni left from the right your best say yes as na yensu NDC for penso and then amoye the fact of the matter ne say galamse ne de say NPP NDC de and yensu na yes as de bekoso asay asen na yensu abeto and the kidney na cancer and a babies with deformities ne de e be what say yesu beba because galamse e jansen people NDC for nsa de ye na bewu ti say youth ne ani abre and then NDC ne person sanso bantina mugu street so e yesensem hu na and my youth na yen kambo ne yen ko galamse site western north western region Ashanti region eastern region and yen to yen hungu mountains Okatakyie Afrifa 1,000 etu mekwa ekwacheche nkrofo mugu 37 and amoye demonstration na de ya rehu wom ne say omo tro letter krata akoma a police for some person omoye demonstration galamse mpodi na eni krata ne mu menim riti amode galamse akwakoshe amo hye NPP for ne ma na NDC flags ne mu hu ana election when NDC for mon contest bi omoye part of this election and as matter of fact say NPP yen problema NDC de omo de only so omo de senka omo nkakra nti senka mo she NPP omo flags na omo t-shirts na de no na nka NDC nimpo NDC niamba de senka mo de acid mo de fragility petrol na mo de gususu nti de mu ye trese mo amoye demonstration mo party nti na mo ye demonstration na mo ye demonstration a major road like your friend say a major road leading to 37 a big hospital like 37 more block roads no and I'm more than more bobo no ma when you serious when I find come from one party in bread boy you think more Okatakyie Afrifa dey atija na wo mami aye joma marani mate no wo abrewa wadi 76 years wo no emrante ne maba wo sunsuo ho no ye ne abre wo ne galamse ya ane gina ho waba no akopagya ne nsa no a wo se wo ba wo be kire se de eniye wo kine komehye da nyi wo ba ne ho da gye ne nsem abegua freedom say ye ba ye be kire ne se de yesi ye ni ye na galamse no ye be kire munim se de yesi kire se de ye galamse komo ho no
Efrim resante. Galamsey ye ni kromwa. Jenwa, me kan sama kire mu. John Mahama pen na ne pen so Galamsey tia te se mabeye national issue. Freedom. Neboa. Anya no ntina jo ye Akufo-Addo ba ye. The first year ye nyina de ani bere ko no so. Exactly. Anya John Mahama no a. Anya ona na ye Galamsey. Anya na pen so. Ani ye say issue. Emma Aisha one China ni ba timemia pamo. Ashanti regional deputy minister. Joseph Yami. Anya John Mahama. Anya na pen so. Wa man no ni abobo adam na de ma ne ye hu ne ye ko ye hu ti ye ko asiu. Si ye ko araba. Ena ye se John Mahama ne betimi agye afri Galamsey freedom. Eti no ma mesi wo ba ma me 77 years wo so wo ba wo no ne be kire galam na munim se de si kire galam sefo ye de mu ye nyina ne se mu twɛn se ye mu benya political capital out of it. Exactly. See ye kan na Akufo-Addo aban ne ho ye hi na manfo ndi atu atia ba wo mia na ma ba na mo ba ya so mudi mirika ba wurawura mu akodi bone a kyɛde akui sa na tie. Exactly. Hwenu wa mo beye akromfo no wa mo twɛn no mo twɛn pa mo lazy mu boot say yanya ne yempam we mu na mo so nwura mu onko sɛ ne ma enya John Mahama time and see ye wo fra eche bi sɛ ho ne Galamsey eye headquarters na eden no no ne betimi aso bi Galamsey asɛm wo si asofo ekura wo kyerɛ ye sɛ wono oba be ye den because Ghana no gold ni ne kura ye ne ade ani ye busa sɛ nanim sɛ be ye den dia wo ba be ye den freedom enya sa enya sa ade ba no more fire na wo abre wa 77 years ye ni abra ye fight say nchirima wo se me ba ye be hwa ma ye Galamsey ni na ho medical doctor you are free ye wo to wo more fire we are medical doctor wonim sensuo de etimi ye nie de wo mo ye ne sunsunsuanso nie exactly ni abedu ba bia politics ntisi ye nyina asabi mpraduasa ya bobo adam o se de be yo MPP NDC community si ya bobo adam bi o ha kwajo si adam bi ni ye nyina ya bobo o se de be yo Galamsey ya wo ba no a wono NDC wo de wuntumi de benya ho sa ma me wuntumi se wuntumi de di watam de nyina be ko bi ma wo na wa de awuye wo gina Galamsey ya ho sa wo ba ya akopagya ne se kacha yiri yo se de Galamsey ya bia no wo chen kuruma ade ba no more fire ade ba no more fire voicemail or I mean a video. Meno, the Ami say NDC4 have finally come to the understanding say Omobe lose to 2024 election. Na one way no mo pe kwan bi a omode be ma wo mwachita afo no ati ase mpo so mu lose a na wo mo bi ekurukura positions no se ba se wo mo sa kopere sa positions na asaka so we krom wi ayen tien sa mo mo kono mo ye adwuma Aden America MPP4 sorry who say the amount of registered voters are Omunya women share south no in the terms of NDC no is unprecedented. And whenever you suspect something unusual, no, the law actually tells you to what to take it to court. And until MPP4 the Omodia court. Ye de nyame ase se omoko ye no court amana dead pefe se ye NDC for koso ankrofo de omoba menhia south wa sebi efie kura na omosi wo mutimu no na enye ho no omote ama efie wura nimu bi ko se Ghana nkasa ne so ka so bi mira court kura on person obeko na so obi benya tumi ni sa ampa court na wo sto onko no obeko no that tells you a lot enunti efie wura afo etumi ba court be kire mu se asina si obenti omoka ase omote ye ho no enye ho no omote nti ene no